lapha babo wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba usangikhumbula na uyangicabanga na ngisahleli lapha babo wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba usangikhumbula na uyangicabanga na ngisahleli lapha babo wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba ndaba yaqala mase ngikhulile ngifuna ukwazi impilo yobudoda amaphutha amaningi babukububu khona ubuzongilungisa wawungeke duze kwami kwangiphoqa ukuthi ngifunde ngendlela izenzo zakho zenkalisa zingenza baba ngithanda buza ubudoda bakho wahamba wangishiya nembuzo ukuthi ngempela ngabe ngiyindodana yakho kanti kwenzakalani phakathi kwakho nomama baba sengikhulile kwena bengidinga isifundo njengobaba wami ngifisa ukwazi ukuthi kalani phakathi kwakho nomama baba usangikhumbula na uyangicabanga na ngisahleli lapha baba wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba usangikhumbula na uyangicabanga na ngisahleli lapha baba wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba usangikhumbula na uyangicabanga na ngisahleli lapha baba wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba baba ngikhulungekho empilweni nami kwangimele ngenze ngathi ngi-right emoyeni kanti ngiphukile empeleni akwazi ukuyikhulisa emncaneni ngaze ngayifake ebudodeni ngimele ukwazi ngcina basangisinda ekulungeni sangikhipha gcina sewucaca ukuthi mina emhlabeni ngishuthise ngidukanga ukuphelele awungifundisanga lutho thina baba ngempela sikoleni na wasilahla sibancane singelacala mangudade wethekala ngangiphuka emoyeni kodwa-ke nawe baba usukwazile ukuthula iminyaka emingaka azi kulo mhlaba ukuthi siphila kanjani akuthiwa ngikhuluma iqiniso wawena usibulile emoyeni baba usangikhumbula na uyangicabanga na ngisahleli lapha baba wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba usangikhumbula na uyangicabanga na ngisahleli lapha baba wangishiya khona wahamba nginetha ngithi uzobuya baba